sawa meze neza makanyaga ntega nta mushoferi atera kwari watera byari byancanze gatoya none kuberewe ndaberewe nyine meza ewana je kabisa nambaye neza nawe ndabona ni byiza kweli reka ngende kuzana isakoshi yatwe Imbesire Canal please. Utanguye kwimenyereza n'imikate ya boss. What? Mikate ya boss good. Nje bampaye akayinoreka kukana. Wowe urashobora kuzinduka je ntarazinduka. Umushoferi ni watangura kuzinduka umukonvoyere kirazira. We ndi mutima. Nzonye imikate. Ubwo ubyo uvuga ndakugena amahaha. Amahanda yaje. Uzojya njya mibindi. Injya za boss ntakene aba yaziguze kugiharuro. Wo tuje kukazira kumpo. Wowe urimo ngaha kunjya zo mu boss wewe. Abo nawe ndaguheko ureko kuzana umutima mubi. Uza gutana ni mu mushoferi. Ku modoka hariya. Angela ni ho. Imbesire Canal please. Wo mukate wowo. Yo. Modoka. Reka tukuyikona ni. Kumukundana. Ku modoka nyawe. Angela nta ni ibintu byose. We are the empire. Aven. Chauffeur pagi. Wow. Mimi. Ego no kunisa. Hano hari he? Nyenye mgongo nzanane. Kongwa yantu naho ruhana. Hano original. Je naho narinze mugabo kubera nguma nangara tugira n'amakamyo hano narinze. Okay. Bahita nguki konvoye hano. Ibi yanditse ni interpreter. Kowe naratwe. Bahita muri interpreter. Niko twenga singire byo wanije konde. Aje Bahita. Wimanyi na mimi. Umuhungu namanda kugira umukonvoye ari kijuju. Niyo mpamvu ibintu byose ni interpreter ni n'ama service yo mu gikoni abisukira kuvuga kituma ko gusa ni sekondi imwe iyo watumye ko biba bigushikiriye aha bahita muri satellite East African Community Ni hotel cyangwa ni restaurant? ni hoteli ni restaurant hotel mvuze ngo ikimi hotel restaurant East Africa. Hotel restaurant satellite of East Africa. Okay, نعم. Satellite of East Africa. Where Sarafe? Come to me. Sawa Sarafe. Ntabwo mpamagaye mu segonda mwabaye yashitse. Ahandi bagenda ukica. Nturagenda umuntu apaki. Kuri icyo gikofero.
ariko karajya ntuze ko akura akazi kanyako wowe kuri icyo gikofero ushobora kuba uri mu bantu wowe wambaye iki Celebrate. hariho rero nasa hano hariho ibinyobwa byinshi hariho Henken haba hariho Viva hakaba hariho sawa bakuzanira iki we bibatanga wizi nongese muje kana ariyo nkunda misi yose sawa bibatanga wizi ikanye sawa mimi nawe baguhe Surprise. Kanye. Sprite kanye ugiye ibyo yatumye ko naje nibyo naza na Sprite aho yari kwa bihambira akaje nawe zo muri we celebrate jana nyuma na mimi hinduri muzanire vibanye none je nyine sawa Iyo umuntu kaye ko nawe agasaba cyacya. wayasabye icyo nyene ama rero mimi narumvise uvuga ko bajya abagenzi bawe mwigana muri France bari mu kunzira hama iyi hoteli ni nziza gose Ko nyego chararanga. woca bashikira nyine amashambure yoyo yewe urarebesha we sereve cyumvira ko atari mu Burundi Bigeje nyine bamwe banyandikira bambaza ngene hameze n'abashaka kubatembere. Namwe kari heza. bisa ngaho ni heza oya mugabo rero amashambure kandi hariho na menshi ibyumba bikwiriye hana bwa bwungu usanga byegeranye uryama n'ukamenga ujyanye mu kaburi kumva harimo shambure umva urisanzwe none sho nicyo bituma byose babimenye ko Ninatembere. mashaka kukwimwanje ureka na shofe n'umwana wa boss mimi kaka you are welcome kirakaye shofe sireke ndigira shamuhungu witwa ngwiki twashoboye Japan foto cy'imana ibintu byose biga n'ibintu rero Niyo mbona ngo kari heza. internationale kuko n'abantu bose bakora ngaho n'abantu baba baciye ubwenge Ya abantu bize. akaba yakunawe muri ndere petero oya akaba yaku Yego mukuru. cyo gushaka ati kumva yaragiye mu hoteli si bwa mbere ugiye ego mengo oya nahahonye nahahungiye bwa mbere mugahande hose ni sawa Aho byari. bana rero mimi mwana wa boss musi muzosara kwa boss nanjye nambare neza mbe mu by'ibisarubeti mu kuntu ibitira byabisi Kandi basabere. amare nanjye tujyane ndakwe kandi hantu reka na shoferi bujya nawe abaze hamwe nanjye nza ahantu henshi kubera boss yari akazi aduke ahantu hatandukanye Nta muntu amenyana. shoferi byo shofe cyomozo cyo mugenda hose Wewe uraboneka nyine ko uzahandi. n'ahandi umuntu wari ngaho jya ukorera kumva ngo aha ubu ndacicaye turucavanga na mabo ko tuvugana Dari ubu umuhamagara. Umuhamagara. hari utuntu nyene mba nkeneye kumubaza abandi bajyanye ibintu byanjye mimi I'm back in the game Nakimwe. None shofe ko ngwari hacicara hariya.
ya mukomboheri umva hari ibintu twari turaganira aciye ambwira ati burya je nishakira izuba nshaka koti tuba hari ahantu mwanyicaritse wapi naye ndambwira ati nta ngorane gusa ntugire turakwinovya tishwe mwe nta ngorane ashatse rero takazuba aha ni sawa kundi izuba ni kwa meze ujya kuva kera akundi izuba konga yego no Wana ko twanajanishije n'ifanta zisa n'agapira kawe biraryoha nabonye Judanaga homero nawe reka mimi ujya wowe iyo turi kumwe na serivu usanga iri hasi ndayitwara yakorotse hasi yari kurantangaje uri kubera wa muhungu je akazi mfise nakumwako nayiko kubwe rero bose duha akazi acha duha akazi n'umushoferi uwo mushoferi umuntu wimbwa nashoboka ebana yataye none umuntu wimbwa gute kandi rega akazi k'igikombo yari kirimo amafaranga yego amafaranga mva amafaranga ari ahubwo nanjye nzohava ndabukuntu ngahantu musabira ebana amafaranga yarimo gusa rero umuntu mukorana ni wari kibazo none nk'uwo mushoferi wanje ebana aranurubika hagezeho nk'ahantu tugira turiko twagana n'umukobwa wa boss ebana aranuka kambira nabi ebana kanguguza imbere y'umukobwa je nanje kumva birambaje kumenga nakazi kuna gatawa numva mutamwa mutara wavanze ndusi use uba umukombo yari kandi kavuga n'umukobwa wa boss reka muhungu nange sindi gikoko wa muduhaye twese amuduhaye twese tu none nk'ubu uhagize ikintu gitera kajya agashoferi bakagira nawe cyaka gaciye kuguru bibaza sije no cyangwa akazi cyaje ko urabire ikintu mbona niba hari imishwano hagati yawe n'umushoferi mbona umubimari hagati yanyu ugani mugire ibintu birebire ngo musange muri ko murica n'akazi kandi akazi kabatunze kaba amafaranga ngo murapfa umukobwa kwe umva icyo cyose oya Mr. Jaho ubwo rero umwanzuro umenga nofata nuzogenda umukobwa wa boss turi kubavugana ku ruhande shoferi atabyumva muri make rero mukobwa uko n'umukobwa wa boss byo cyane mbega nako ndiyumvira iyo abawe byo kunda wovuye kwa ukazi kushiza nkacanda gusaba ko boss wonga kwira turumvikana kandi arakunda abakozi abafata neza kandi twese arahemba neza kandi n'umuntu ashobora gutura ikibazo cyawe akacumva kandi ugasanga yabikemu umva yaba byari bikunda cyo ukavuye ukaza nkagusabira ngaha shamunga akazi kumva yari karyoshe ebana mugwa mugenda amasafari mujya inyama ntimugwa mwicaye ngaha ebana mu boss nimubonana nico gituma rero anahamuhagize muga gusa rero byose ni mafu je tuzobona kurya se wamakazi hama ikizoba kandi rega mwicaranye burya kuticara kuyaga burya ibintu byose iyo mwicaye hamwe mukayaga ibintu byose murabitorera umuntu ngende numva n'akazi mengo karankiniye hariya we turaza gusubira so
no.